حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، فقد فاز المتقون. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله. من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المؤمنون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. فاتقوا الله عباد الله، فقد فاز المتقون. Mauli mga umat Islam, dua parakala ay nato kalupahan. Unin dua parakala yan: faizun wa khasirun. Aun tao lugi, aun tao nagparuntungan. Bukod na lugi nag-usaha, inlugi nag-usaha, manjari ka mamusin, manjari ka tabangon. Sa lugi, siya pa nagpapanjari. Sinpiyarahan siya sinallahu ta'ala malingkat dagangan. Mahal ka hirakang. Yari hamasa na to ini, matawad na lugi. Lugi paharagangan hantara nila magkahi. Lugi pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasin sinallahu ta'ala, haupo din waktu na to. Matawad buhi, di na makapanaw marayaw. Matawad buhi, di na makakaon marayaw. Naingkan niya unday simud, ya unday nipun, ya unday dila. May tatuin na siya kumaon. Leang na siya simpagkahiniya. Mga kakasisin Allah Ta'ala hikarwa.
pagasubuhon na timbaran na to. Halawom sing kawaan tagupat ka jam. Kansyo iniagad na to. Iagad na to yung kabayaan na to. Atawa agarun na to yung kabayaan sin Tuhan. Bang na to iagad yung kabayaan na to. Biya na sin masa na to ini. Matawd sin susa. Way sin susa. Sa kawabang iagad na to yung kabayaan sin Tuhan. Maba kita kumaon uning kabayaan sin Tuhan kaunon na to. Maba kita niyo minom uning paginom kabayaan sin Tuhan. Maba kita niyo magbadyo uning badyo kabayaan sin Tuhan. Masanyang kita niyo hakabuhi iwan adlaw kana. Naita. Wala kita niyo piyakarisin Tuhan pa dunya. Mahiluhala. Wala kita niyo piyapag-aramasin Tuhan na aramay ni masusakita niyo. Sakawa. Kangkan kita niyo piyapag-aramay ni ang pakita niyo ri makalamud hakahiluhalaan si mga tao naghalipulo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinapusan na kita niyo tao. Hinapusan na kita niyo umat. Inalamat sing kiyamarwa. Gimuha ni na buok, magtakad dakuman sin dakula. Insibi-sibi gimuha na. Sa way rin na to. Magtakad dakuman sin dakula, indakula inumbulang buhok. Buhi dain tao, mapinda na ingwa sin suka. Bukon na suwangan na sadlupan na. Buhi dain tao. Naridto, di naman nabuin tao. Di na pamulin tao. Di na magmotorin tao. Di na magapasin tao. Harap na taan patuhan. Di na tayo maun. Di na to yan kaingatan bangkuno. Ulong sinallahu ta'ala kato taniyo biyay tayo na alamat siwi-siwi. Ang pakita niyo magbalik pakabayaan sin Tuhan. Ang pakita niyo murula kabayaan sin Tuhan. Ang panatuhin ang uning kabayaan sin Tuhan. Rijikon na to na yung kabayaan na to. Nauno yan mga Tuhan. Paman sinallahu ta'ala suratun nur. Ayat kay man tagisa. Innama kana qaulal mu'minin. Matan da bariman. Bariman usog. Iban bariman babae. Ijadu ilallahi wa rasulih. Apabila aun panaabit sin Tuhan kanila. Iman apabila aun iparasin Tuhan maun kanila. Magbaita sini karayaw kanila. Magbaita sini pamarinta nila. Magbaita sinukuman hinangon nila. Sindum iban sinadlaw. Liyah kumabaynahum. Dahil tahi pamarintahan tarasin sila, usog ibang babae, nakura ibang rakyat. Ang pamung simbar iman, sami na akarun na mo. Ngayon kita ni ubiyaw, nunin iyagad na to. Niyagad na to, patta. Signal atasin langit, iniatod sin tao. Bukon signal ding hatuhan pabaran niya. Pila tahon na kumana kubain ni rin. Si makit na yung tuhod ko. Ta magtuko ni ban doktor, si walong na yung doktor may nga tatuhod. Ngalong sin doktor gantian na basi, magpi, kau basi, atawa plastic.
Ay, ikaw na. Pakantian mo ba sinaun original? Pakantian mo plastic, sinaun original? Pangarap kau patuhan, original imbaran mo, original in suara mo, original in akal mo, original in jantung mo. Naimbar iman, original in kabtangan. Dahil nga sa babian, way pagsagga. Way pagsagga, sindua bangsa usog ibambar iman. Maita. Bukon impiun simbari iman kabayaan niya, impiun niya uning kabayaan sintuhan hinangon ko. Ngayon kita niyo biyahon nagdarapul mat kaniya-kaniya. Magsulang. Dahil nga sa babian aun papaghambukan ka taniyo sinallahu ta'ala. Dahil nga panagnaan sin Adam, haulihan niya kita niyo. Kita niyo papagbutasun. Nari na kaingatan sinhaulihan ini, kaingatan patta. Turaniyo. Impamung nila sa ma'na. Utuhan na mo. Wairungugun na mo, daing kay mura. Di kami rumungod ng isa ni siyo patao, bang bukon daing kay mo. Daing kita niubiyaon. Baitaan simputingan kagarunda. Yari nakita ni Humasa, di na pagkahagaran sintawin bunal, pagkahagaran sintaw tabi ayawn putingan. Patta ayawn putingan saon, mangiusog, pagwasin patta mareusog. Nagalop man iwan simbaway, rin nakulong na maya. Ay mo kangiain atay mo umalop kau patuhan. Ay kau umalop patuhan, nagkakangin atay mo, nagkakangin jantung mo, nagkakangin mata mo, ayaw. Nawihaon tuan umalop patuhan, bahu-bahuan. Sumod pasambahayang. Bardusa. Halawang sambahayang bardusa. Pagubos magsambahayang bardusa. Piyabay tang sinallahu ta'ala yung malaikat niya. Bangaw ni ipon niya magsambahayang. Bang bardusa ipaigin dusa. Di mabayain Tuhan mag-alupiwan sinipon niya. Bardusa. Bang niya karon imbiyeta ni halom sin sambahayang dahil nga pag-air niya, patakbir niya, hakataan sin takbir niya, sambil pasalam niya. Paig na sinallahu ta'ala kataan. Na, pagsakaling suong sambahayang dusa, halom sambahayang dusa, pag-ubos magsambahayang, double dusa harap pamul. Di kita nulong na magpagpay-hagpay. Naunong beta mo patuhan halom sambahayang. Unong beta mo patuhan na wakto nagail ka o. Unong beta mo patuhan siyanggang mawos mo nagail. Unong beta mo patuhan lila. Bianon mo pahanin unong mo. Kalalanguan. Kaya nga sababian mga tuan. Kita ni uning kahalan na to ini. Na. Uning pamung nila sa ma'na. Utuan na mo. Wairungugun na mo. Bang day nga pagkahinamo da. Indungugun na mo da. Deng kay mo. Hamagbang sa Jasubu. Hindi ta si magbabang. As-salatu khayran minan naum. Marayawin magsambahayang subureng si matug. Nang sambahayang sumusin kay banan lisag siyam. May tayo lisag siyam. Sebab natug lisag upat na. Turan niyo mga tuang. Bukon na mahal ka amano siya. Mag-alupin ipon ibang tag-ipon. Mahal ka na amano siya. Mag-alupin tao ibang tao. Lawisan deng simbam.
Miustak. Imbam miustak mga umiatay hikubol na ampay niyaon manglamin. Malamin ni nalambay, malamin ni nakapo, malamin ni nakapo ala parimaratong. Bariman, sami'na wa ata'na. O Tuhan na mo, way runguhon na mo, dahin kay mura. Way pagtaatan na mo, dahin kay mura, o Tuhan na mo. Sacrifice ang kabayaan sin tao. Sa ay mo sacrifice aning kabayaan sin Tuhan. Na. Mangyadto na agad imbihad to ragbos. Paman sinallahu ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Sila ni mga tao wala naluki. Sila ni mga tao walang paruntungan. Tura niyo. Ngayon nakita niyo hamasa. Pagtuhanan na sintawin sin. Nagtuhan na sa inhasin. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'i sa Abdennasser. Magkangingi intao nagtuhan hadinar. Hamasa sin Nabi insin dinar. Nayari na. Bangaong kabayaan sin. Jamaon na to nalaw na isang bahayang. Manjari na jamaon. Tingnan. Tay sa Abdul Khamisa, magkangingi na intao nagtuhan na pakayan. Nagtataw si ni pamibadyo. Sinyaon mataod kampung dia di makaon. Yaon mataod pagkahinamano siya di makaon mga bayan. Sa imbadyo niya upat tarak na. Makaupat magsalin sinang kadlaw. Ako yan lang niya. Pagsukulan ko, nakaupat ako nagsalin sinang kadlaw. Bukod saan pagsusukol. Pagtakabur sa yan yung kabtangan yan. Ayaon kampung mo, pagkahimuwi ron badyo. Sakali pagbantog mo, nakaupat na kau nagsalin sinang kadlaw. Mga tuan, ulaika humul muflihun. Sila yan yung mga tao ay lugay sin wakto, way lugay sin dum, way lugay sin adlaw, way lugay sin kamuhi, way lugay sin kamatay, way lugay sin kabata, way lugay sin kalaas, way lugay sin kalama. Maita, wala nabutas inatay, iwan sinakal, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sumunod ayat, wa man yuti'illaha wa rasulah. Isiyusin tao kaugot nagtaat patuhan magkakunahan na kita niyo hamasan na to ini. Ay kaulong, mumisan yung mga yaw, mahaba da pungot. Ako pa isab. Ayaw, bukon tao yung pagsinguran. Bukon tao yung pamaugbukan. Yung pamaugbukan, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay kita niyo mo tas papiaghambukan biya itasin Tuhan harukun iman unum. Ay kita niyo mo tas biya itasin Tuhan paghambukan harukun Islam 5. Ay kita niyo mo tas biya itasin Tuhan bangkaw umalup patuhan tanto haki kita niya kau. Bangkaw na butasado. Ikaw na ninhalawang kalugian, misan mataod in panyap mo. Wa man yuti'illaha wa rasulah wa yattaqi wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun fa ulaika humul muflihun fa ulaika humul faizun. Tiyo-tiyo din waktu na to di bukon di in pagpasanyang hadunya. Subay halawm kubul magtag na ing kasanyangan. Bukon di. Na, in majority diyaon magpasanyang di adunya. Di kautuan sumanyang. Bangan di adunya, way kasanyangan. Ngalong mo maguno na ako riwang wira kasanyangan. Akara sa diyang kabayaan sintuhan.
In alamat sing kiamat yarina. Nah, mga umat Islam, sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbaita kanila sin Nabi sin ayat ini, yatasabaquna ba'duhum ba'da ila Allah. Naglumba-lumba sila, himinang sinikakuyag kanila sin Tuhan. Ngayon kita niyo, naglumba-lumba, waliyadzu billah, pahinang ikamul ka sin Tuhan, hikarugal sin anak, hikarugal sin kampung, hikarugal sin pamarintah. Unin baita nila, angkan sila naglumba-lumba, pahinang hikarida sin Tuhan kanila. Inna Allah yuhibbuna aksal min anfusina. Malasain Tuhan ka tulawireng sinla sa tahawaranta. Dengan sabab yan, di sila lisuan magtagipon pa Tuhan. Di sila lisuan mag-alupiran sin Tuhan. Murah-murahan mga kakasisin Allah Ta'ala. Pangasubuhan na timbaran na to. Kawahan tagupat ka dyan, kansyo nakarun na to. Kabayaan na to, atawa kabayaan sin Tuhan. Panginiagad na to, kabayaan sin Tuhan. Inhundong na to, untong. Inhinang na to, untong. Ingkatan hibal na to, untong dunya sambil padlaw akhirat. Bang na to di akaruning kabayaan sin Tuhan. Iagad na to yung kabayaan. Di na to akaruning kaibanan, akarun na to yung kabayaan na to. Lugi, kurik, minus, wrong. Namura-murahan, barakallahu li walakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa li sairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waliyul Mu'minin, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Mauli mga umat Islam, kabaitaan kita niusin Allah Ta'ala, nagpara siya sa sakatan. Sa sakatan sing kanabihan iwan simyakad kaniya. Sapinatun naja walaysat sapinatul haya. Waitaan kita ni usin Allah Ta'ala nagpara siya Nabi Iwan Rasul. Pasakatunin tao hasasakatan nila. Bukon hasasakatan na to. Yaon tuanin ang buktaw-tuwin sa sakatan. Sa liit magsambahayang. Marap ba pakain? Turanyo. Ingan si sasakatan ini sapi na tunnaja. In magad kaniya, masalamat ta dunya, masalamat ta kubul, masalamat ta katantan, sambil dumagpak siya palawang sinsulwa niya. Ngayon pangasubo, si makat na kita niyo. Bukon sa sakatan sing kabuhi, bukon sa sakatan sin tao patao, harap pahula, harap papakain-pakain, bukon. Sa sakatan maita minal gharak, magkagunahan sa sakatan sabab mahinang laud karadyo minggumi.
Di makaya sa sakatan sin tao. Di makaya sin saytanik sa sakatan. Suway sa sakatan piara sintuan na kanabingan, papasakaton maon ng mga manusia. Nasubuhon na to kuno, nakasakat na kita niyo. Bangway, baytay na imbaran mo, lumos na kawihaon. Innakaw na lumos. Piarahan sintuan sa sakatan ng manusia, nabiyarlano. Hangibo katahon, kapituan day miyagad, nagbuak-buak katan. Pasakaton kita niyo sintuan sa sakatan yaon. May masunuging gumi. Sa kalinyatod na to, nasunog lang na imilikan. Nasunugin Australia. Kimita sa Jahat TV, kimita jauh ni, hindi ita sintuan di pagkakaran. Sakat na kawasal mo kung kau sumakat na susunog na. Mahinang laud ka radyo minggumi. Na laud na ini, buko ni mana si laud ka radyo. Masob na mano siya magmasyat. Masob na mano siya minang mangi. Matagi na mano siya minang singkabayaan niya. Lisuan na mano siya magtagipon patuhan. Laud karadyum. Sa way na inu si mano siya. Yan da mag-inom kawa, yan da mag-online apam, online manok, online barbecue. Lain na kautuan pasasakatan, ang pakauri malumos, ang pakauri masunog. Ini katu, inggumi mauno siya. Daub dayaon sinallahu ta'ala inggumi. Yari mano siya babaw singgumi, daub dayaon, maita. Amalu kaumi Lut. Yari na nagbalik yung kaumi Lut. Miyaya na inusog apag kayo na usog. Miyaya na yung babae apag kayo na babae. Miyaya na inayop. Patao, bukon. Tao na yung miyaya hayop. Sakat ka sa sakatan. Hari pamaunin niyan. Sapinatul anbiya war rusul. Ingan niya sapinatul naja. Masalamat kau. Sakat kau hari parumatung. Ingkatan si makat. Masalamat sila. Turan niyo mga tuan. Dahil nga sabab yan. Dahil hugin niyo mga anak po. Mga kakasi sinallahu ta'ala. Imbaita sinallahu ta'ala. Hakatan kanabihan. Aula-aula na hajaman sin Nabi Allah Musa. Qala Musa li Rabbi. Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Magkagunahan kita niyo mag-usos. Kulong mo, wala pa si masakitin tuhod ko. Bukun pa ako malamba. Sabay na sumakitin tuhod ko, ang pa ako kumansang mag-ibadat. Ayaw. Pangasuhan kaw sinyad to. May takaw lang nag-ibadat sinyad to. Sa di dalawang pagkakaransin tao. Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. O Tuhan ko, mag-usos ako, iwan sinumat ko. Umalop pakabayaan mo, supaya mo kami kakuyakan. Nasubon ng tukunin, hinang nato singkain na pabayaon, kakuyakan na to. Bang kakuyakan na to, wala doon kakuyakan. Sintuhan, wala kita nyo nakasakat, lumos, sunog. Ilong mula sa ako ni nalumos. Ranyo tuan. Basaw na dyan sintaw. Tahun pila tahun lang ngalimabayaw na Indonesia. Kapal ba malaguno, yadto halawm sin kabun. Ang pahamuk na kasuy-suy ka mo, masjid dalong nin nakapin. Nasa kalibihaw, sambil bantut, taon masjid simbantut, bantut katani magsambayang. Ini mga tuan. Bangkitan ini mutas dengan kabayaan sin Allah Ta'ala. Nunin pamong sin Nabi Allah Musa.
May tayo ni piyamong papaagad ka to tanyo sinallahu ta'ala inna hinang sin Nabi Allah Musa. Nalo mo si Fir'aun in Nabi Allah Musa. Wala. May ta innama iya Rabbi. Minakiniya mga miyakad kaniya ay kamumahanggaw. In nagbabaya-baya ka to, in tumabang ka to, Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakunahan na kita ni Wamasa na to ini. Wala pula mo ama marugal ha anak. Anak marugal ha maas. Isin nagdaakan. Murid marugal ha guru. Nakura marugal harayat. Sinad to siya babayta, pagkasila sa kamo, pagsaw-saw kamo, pagtabang-tabang kamo, may tayan nabihan, sabab wala si makat pakakuyakan. Wala nila hinangin kakuyakan sintuhan, inhinang nila, kakuyakan nila magkahik. Wajiltu ila rag ilay karabmi litarda. Mag-uso sa kuutuhan pakabayaan mo. Supaya in ikaw kumuyag ka mo. Uno pa mga tuwan nga ito hasuratul Taha. Hasuratul A'la. Apal sintao. Palman sinallahu ta'ala. Bal tu'shiruna al-hayatad dunya. Manusia. Kaya tatakan na sinla sa dunya. Pula-pula mo, sagaw na simpulis, madtura. May ta sa sagaw simpulis, sabab wala niya nakakadim protokol. Kaya kuno mga tuwan. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Limimpa atay niya, limimpa akal niya. Inlasan ni halingkat sindunya. Ayaw, imbari imandi. Ilingkat iagad si manusia dia dunya, lingkat kabayaan sintuhan. Bukon lingkat kabayaan sintao. Yaita sin nabi kato tani masusungun. Yata karabul aswak. Tumaod in tabo. Tumaod in mall. Pagpunan sintawin tabo, pagpunan sintawin mul in masjid, gaunggang. Aturan yun na. Sambahayang subusad dyan. Yadtunin pabayta din Tuhan liapal simbilal. As-salatu khayrum minan naum. Nagahakungin tao. Suwi halong na sarap. Ito ini mga tuan. Iningat sin syaitan. Wal akhiratu khairu wa abka. Palman sinallahu ta'ala. Amin mga sila kaya sarapan silingkat sindunya. Nagsusundaan sila hadlaw kana. Wal akhiratu. Palman sintuan. Inahadlaw akhirat. Khairun amuatim marayaw. Pag-usos kau. Ay kau maligap sing katantanyan. Alupay ni karida sintuan kay mo. Misanda kau kiastulan sintao. Uno pembeta sintuhan. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Mattantud. Kalasahan nila in maluhay magkapasaw. Misang pabiyadi ning sarap sim pagkaon. Pasawra magtuso. Kaunon mo, mapasawra rin mo. Kaunon, pasawra. May ta kauri magtupari magkapasaw. Uno hindi magkapasaw. Watajarun al-akhirah. Tinggalan nila in akhirat. Sinin akhirat khayrun wa abqa. Sin sarayaw-rayaw. Biyayta kay mo sintuhan. Kawain dayaw riya dunya tiyo-tiyo. Sa ay mo pasarin dayaw hadlaw kana. Tungbas sinhinang muri tiyo-tiyo. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Naasubu in Sayyiduna Abu Bakar. Kaya Abu Bakar, kaya baita na tausulga sa walahi mundong nagtagipon patuhan. Dayahan siya, yajagahan ng kauman miskin, yatod nin alta niya. Di, hati yung sintawin sila ini, sinkakunahan nama sa ini.
Sambil biyaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam timbangun ini iman ni Abu Bakar. Isa-isa niya. Bilyon manusia. Di makaatu. Sin dayaw, sin pahala, sin iman niya. Maitat. Way siya nakapamuting patuhan. Way siya nakapamuting papagkahiningan. Way siya nakapamuting pahayop. Way ra siya nakapangakal pabaran niya. Ngayon kita niwiyaw. Dahil nga sabab yan, timbangon, imbugat, sin pahala, sin iman ni Abu Bakar, iwan sin kita niyo. Isa-isa niya ra mabugating kaniya. May taon special pagsambayang niya sa lida. Taon special pagpuasa niya sa lida. Na may tanakabiddain kaniya. Way samal sindila niya. Paglapal niya, la ilaha illallah kurik. Kurikin lapal, kurikin hinang. In kita niyo kurikin in lapal, samalin pangatod, samalin pangdungog, samalin suara, samalin atay, samalin akkan. Uning kabtangan niya. Hawak to siya na hinang nakalipa. Hibaita kulong niya kanyo, hibaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man akhsyar nas. Isyun sa lugi-lugi manusia. Isyun sa lugi-lugi. Amin na lugi yung nag-usaha bukon. Bataw ng usaha, iniusaha niya. Mangi. Naunin na lugi. Nalugi hato. Nalugi ha pag-iman, bukon pag-iman kabayaan sintuhan. Nalugi ha panauhid, bukon panauhid kabayaan sintuhan. Nalugi ha pag-ibadat, iban na pagtaat, bukon pagtaat, iban pag-ibadat kabayaan sintuhan. At yun yung mga tuwan. Nagsisambahayang, sama kami sandang kapito. Asal da kuno siya sambahayang. Iniman ko ininong tumudlo pataas. In ako ikaw, in ikaw ako. Ay, tukod-tukod siya. Takasalakan, piyarahan kita ni Nabi Wan Rasul. Nah. Kisin na guntong. Kita ni nalugi, amin tuyad to, inaguntong yari. Siuna lillah. Kauhan, tagupat ka dyan, nagpapatiko po injantong ni harap patuhan. Dahil nga sabab yan to, inkatani papahinang sintuhan kaniya. Perfect. Complete, even perfect. Ingkatan, liangan kaniya sinallahu ta'ala ramikin. Magkagunahan kita niyo, mga kakasi sinallahu ta'ala habiad tindagbus, uuhun na timbaran na to, mumusun na to yung ngawalihan na to, mumusun na to yung kabuhi na to, ayaw na to, binan kasusahanin haulihan na to. Subay mahinang kita ni urulong sa rayaw-rayaw, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakul, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا
في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انشرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدفع عنا البلاء، اللهم أدفع عنا البلاء، اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.